so hindi pa nagsubli po. Tingin nyo man po nung okay na. T-Ojo tayo, yan. Pakidinggin nyo man po no. Okay na, T-Ojo, yan. Pagtaksan ka, tilad nga malablalab yung kunada. Kumusta na po didi Ojo tayo mayat ban? React ko kayo man na po comment kayo man. Okay na. Yan, okay ka nun Manong Ray. Okay na. Okay na? Pasensya kayo na po. Talagang hantay maiwasan na giting nga banag. Talagang adalata nga talaga iti rumuswa nga parikot. Taday lang amin pa lang po di usar tayo. May atin kuya, kuna ni Joyce Kakayan. Ayun. Banarbarlatta ko namot ni Ma'am Bibian. Banarbarlatta? Ay, sabali nga. Baka sabali ata. Baka sabali detan. Okay ka nun. Okay na ka nun ni Ma'am Bibian. Yan. Okay, sige. Ayan tatatayan. Pero minga pa ng tira takin ni Manang Joy Kate. Ala. Sige. Alain San Susan. Pasensya kan tadi da ka na sungbatan tadi di ngamin pagtatawagam. Isumit lang di paglalayban me. Kaya message na kanto ni admin na Reventor Lagmay nakain doon na tagtungtungan. Nga nang kamadanagan takwa. Mapagtalkan dati nga tao. Hana ngagkupit up. Apel katawa ka. Dekam mo. Hindi Ay. Madinsama it. Ay. Apay jak masarsarakan di live tayo. Dekam mo. Kita man may. Produce for santo makay barbar sa akin nakta cellphone kon. Sana. Tampay nang itid ni Ma'am Vivian ti iPhone 6 Plus mo. Ay. sa mo bagbaga. Ay paisun nan tumanay. Mababainak tumanay. Ay, ganaman niya. Okay, ti pa nagtultuli apo ti programa tayo na paulwan. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Kita adti mga ruta po ti kiti sumaganad. Awam mo tinakasurat. Okay. DJ pala request na kanyam. Anyang request. Di ba naka-record? Hindi ba naka-record yun sa'yo? Awan, hanga naka-record kanya. Taga-pulot count on nyo, si Siwin. Kantay mo amin na kita? Sisiw. Count on nyo. Okay, count on nyo pa lang ngarot. Kantay mo. Manipod, kiniading Marvin Agne. Bastos ka. Kanta nga count on you. Ako rin kapag ginanainak, mama. Tagapulot man pa lang ala. Apay ta paborito mo di tagapulot. Kunam tatay, count on nyo, kantayam, tas tatay tatama paano. Haan, kunada. Kantaan man ni ading Marvin nga rod tay count on you, kunada. Alam mo, pag ginanainak pa lang, basit tagapulot man pa lang ka. Ako rin ka, tawan di tagapulot ni. Mapupukpukaw. Inaladansan.
Han, kurang ngamin tatay ta asukar dahil suka kasjay. Akas jay. Alang arat pangisagsaganam. Naka... Okay, at dadan, John Makalinaw. Ayan. Jack amo na niya jalaw na di pagkaskasam kanya. Kaapay. Adan sagura mo may pipiksa. Amo mo pagbagan away nagda. Talaga da. Dakkel sa. Basi lang. Basi lang. Wan hanga nakasagad. Tinakarkaro kanya kumangad gumurak kani. Kunam tatay dala nga pamualain gayam na pangkanangan. Nagsingput da si ka. Wan na bastos. Kaya man. Ipapudot da kumapay kano tay papaitan ngam ko nakaanen ma'am ko nak. Takayat ko petagbiag tinapaot ko nak. Ala manipot pa di programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dahil nga rin na po di kantakan na pauluan. Count on you. Apay kasla na sakit tarignam. Wala na jak may nangan. Dito pa ilang programa ng pauluan. Rayaw ni Ilocano. When I think like the world's gone mad and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. On our own, we've been so far, and we swore at the moon, and we've counted 1,000,000 stars. My love, still true. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Friends have come and gone. Kuna ni Ma'am Vivian Abalos. Some have left Mayaten me sir kunana. alone. But I've stared off these words before, and they leave me blue. On our own, in my heart I know, and there's one thing in my life that's still with true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why you went. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. And you brought over me, important to me, my miracle find. If I have just one place to spend the rest of my days, anywhere would do, long as it's close to you. Oh, oh. Okay, dito pa lang ako programa may anak pauluan. Rayaw ni Ilocano. COVID-19 ba sir? Kuna ni Ma'am Vivian. Sana ko na. Yes, ma'am. Napatangam. Count on
Rayaw ni Ilocano. I'll travel so far, but I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years go by, and beginning to see that I can count on you. And then I'll double Ayan. one, count On you. Manipod pa dito'y programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Apay, kunam tatay. Tinesting ko lang na Twitter na. Manipod kini Nelly Alberba. Ayan, request ko manading kung nanatay ikaw ang sagot. Apaw. Pagkikablaawam man ni mother ko, Nancy Lazaro Alberba. Ayan. Hello, Auntie Nessie. Kumusta ka dita? Ni Ma'am Vivian Abalos. Sir, pakikantaman, please. Jay, kanta ni Tom Jones. Ano Nga, ba yan? I know, let it be. Ni Joy. Ay, Adatong. Joyce S. Kakayan. Ala. Galing talaga. Thank you po. Una Ayan. na. Kung kasama na po nga isang sagot ko man dito na kanta kini DJ kanta nga count on yun niya. Isang sagot ko man dito nga bilang kini Kagawad. Inggol Kalata. Yun. Iti Kalata Sounds and Lights nga Masarakan ni Jay. Masarakan tayo Ije Barangay Alicaucao, Kawayan City, Isabela. Yan. Iti Kalata Sounds and Lights kita kukuwakin ni Matmatunan Ni- na Mr. and Mrs. Janet and Inggol Kalata. Yan. Iti ni nalaka po nga presyo. Iti nalaka. Nasayat dapo dagiti nga katungtong. Mabalin pa yung 500 dya po. Mabalin. Basta trompa lang Trompa. tito go na. Trumpa lang. Ti driver unit na mom no sino? Ah. Sika. Ay! Wow! Kan kasamutan nga kan isagot ko dito mit lang kanta kini Kagawad Gogoy Asuncion dito ni Yan. Barangay Mabantad Kawayan Kawayan 7. City Isabela. City. Kan kasamutan dagiti apo kadagiti apo barangay officials da ken dagiti apo iso amin nga taga Mabantad. Okay. Manipod mat kini Kalefo Jenalyn. Good morning. Una na. Good morning mga idol. Yes. Watching from Singapore. Kuna Yes, good morning Meta. Madam Jenalyn. Ayan. Dito na Bacolod, Kawayan City, Isabela. Dito na Purok 7. Yan, kan kasamutan nga ka good morning mate. Kadagiti dagiti mamug din na kalip ko family. Yan. Dabayaw Jo. Nga nalipata kapilyadonan. Ayan. Dabayaw Jo. Kini ating Meli. Aha. Kalip ko nga di balasang ni Manong Jo. Pasensya kan Manong tanalipatak man tayo pliyado mo. Kaya kasamot ni insan ko nga Val. Kalip ko. Anya nagantay sound system mo kasi sen. Kaya na ni Manang Lerma nga capacity puso na. Ayan. Kaya ni Harold nga anak da. Ken Daday Maysa. Ni Hannibal mo lang sa. Ayan. Kata nagidip sa kanumanan. Ajay live tayo dito. Buwan tada dagiti daddo mga katropa ni Ma'am Vivian. At dati great na nga nagkasjay. Sa nagkastoy? Nagkastoy ni ida ko agpakita ko ni Ma'am Vivian mo lati mabasan. Wan, alam ma'am. Ala paki-check yung man tani ka babae kini Ma'am Vivian. Kita kasing singpot mo na dito nga tao. Ayan. Ay mamanagam DJ ibagbagam idi nga ibagbagam kini DJ lang ipukkaw mi dito i-shout out mi. Ayan. Paki-send mo man gayam tano iti kasi kit ipa take Ipukaw mi. Wine ipa take note mi dito kwami. Programa tayo. Dito director tayo. Ayan. May surat at hindi kasi kita may basa.
Okay, makabkablaawan na po dagiti na singpet nga sponsor tayo dita. Wan. Emmanuel Bacanay. Ayan, Manilin. Aha. Agor ka. Ah. Emmanuel baka ni Ayan. BJS Sounds and Lights. Ayan. Masarakan iti San Mateo, tumawini Isabela. Kan ni Manilin Tumbaga. Ayan mo tatanading. Ni Admin Manilin Tumbaga. May samat lang data ng sponsor. Ay, admin tayo data. Ken Admin. Yan. Kan kasamat nga makablawan met ni Mr. and Mrs. Marvin and Me Antoribio dito na California, USA. Ayan. Nangitad na po iti 1,000 pesos. Ayan. Agyaman kami, sir and ma'am. Kastamat ni Palataw Lights and Sounds. Dito na Munjos West, Rojas, Isabela. Ayan. Kada Jack Amo, no kaano to dito nagpadala. Yan. Kastamat kini DJ Klang Yan. Bulan. Tanaw, dito ti pagyaman sa unay. Apay. Tanawan ni DJ Klang, awan meet ni Ma'am Bibian iti biyag tayta. Isopay. Dito programa tayo nga Rayaw ni Ilocano. O yan. Vivian Abalos Simon. Ayan. Ma'am, Nagsisingpet na kita. Ma'am Bibian, itapay lang kita agyam-yaman kami unayan. Sino pa'y? Kaya nagiti pinagtultuloy tayo ti greetings ading. Agur ka. Ni nagidup Sabay na lipatan. Ni Shockwave Sounds and Lights. Dito na lalawanan tumawin ni Isabela. Kukuha ka ni matmatunan ni Mr. Romy Castillo. Ayan. Kani di Kalata Sounds and Lights. Nga imatmatunan mit ni Mr. Domingo Kalata. Ingul Kalata, in short. Kan kasamat nga pagyamanan ta ni Sir Rodel M. Reyes. Ni T. Rodel Catering. Dito na ni Nungnungan Dos. Ngam ko na natikalman umay kano tatta. Wan, to numalam ka no. Sunduem to. So, jakam mo. Okay, manipod mo kini Ma'am Vivian Abalos. Kuna na, yehey, naglaing. Kuna na, ipupkaw na pa. Thank you po. Rowena Gardo kay Medina. Ilocano man apo. Uwan paraswa. Loko ka. Okay, manipod kini Manilin Rosario Tumbaga. Ayo, nakariingan. Agimukat ka pa, agmulumog ka pa yading. Okay. Maulaw ka abay mo. Hello mga kuyang, magandang umaga po. Kuna na, pa-request man tayo. Exchange of heart. Kuna na. Thank you kuya. Anak nakaapan ta awanti pagluganak apandita. Thank you mga manong ko. Nimbagam kumatay pasundo da ka kini DJ Klang. Wine. Insa kay nakakamadyan di helicopters na. Kotse. Ay, kotsen? Kotse nga dapayak na. Okay. Manipod mo kina Alma, Kabiso, Astilazu. Yan. Taga saan po kayo? Sino pong tinatanong nyo? Kami ba o yung mga komentaryo? Okay. Yan, no, da kami apo tinamagyo, taga didi kami lang apo San Antonio, Kawayan City, Isabela. Taga-tagaran mo't apo tino mo. Tibiang. At ikababay ko apo, taga San Antonio. Yan. Punak na daman ni silpo. Awan. Nasing putak tata. Una talaga pangangkat paksi mo Bangkok. Manipod man. Madinsa na sa isama na mo. Manipod mat kini Madam Marites Flores. Yan. Musta po? Dito na naman po ako. Nanonood. Ayan, thank you, Madam. Ayan. Dito taga Pampanga, dito nga avid viewer ta. Aha. Wendell Palakito. Palakito. Ayan. Good morning mga idol. Kunana ng bayan. Pa-request nga po yung Tagpuan by Moira de la Torre. Salamat po. Sir, pasensya kan tahan tayo may play taday tata. Ato ti file tayo dito yung alangan mit nga rin nga i-play mi nga hang alive. Yan. Sayang ti panagbuya yun ukwa. Okay? Manipod magkini Baby Ayi. Ayi. Yan. Morning kabsat ko na siguro ito. Ag-request nakman no mabalin. Agas kantaan ni Uncle Ray. Apo na yun. Awan take off yan, ha? Abay, amading ko tanto no bigat. I-download ko. Wag. Man. Awan di relix na kanyak. Apo, nakata di naglami. Naplawanak din naglamis. Kastamat kiniya Mamaril Leo Max. Kunana. Ala. Naimbag nga daw yo kakabsat ita San Marcos, San Mateo, Isabela. Kada kita aming nga dumdum nga dito na San Mateo, Isabela nang nura na dito na inay. San Marcos, naimbag nga panagsadyo aming kada kay dito apo. Pagbati ko na family Mamaril and Castillo and
Osrami. Oh. Or Sami. Or Sami. Kun kasamit kakablawak man ni kumparik nga JP ita. Aha. JP Parika kiniti Parika family dita na gadanan San Mateo Isabela kiniti amitin San Antonio dagiti Bingayan family. Ayan. Apay ni Norlin nga De La Cruz ang mga kablaawan? Sino? Norlin. De La Cruz. Ay, ni Norlin de Kaya la... datan nagbuy-buya. Wan, kasama ta agore katahan. Han nga nga nagparik na. No nagparik na data, ginunggun na ta cellphone ko. Wan. Tatatayin ti cellphone ko suna. Aya. Okay. Nang pagkabigat mo ading Norlin. Wan. Padasin mamut may ala. Wan. Mm-mm. Umay karga. Umay karga. Dandanin. Okay, manipod kini Alvin Sandaya. Sinilab. Sitnilab. Sit nilaw. Balintik gayam. Balintik. Anyo balbaliktado na po. Wano saan i-message yun lahat na po day kabuuan tinagan yun. Wan. Tagamin nagrigat tagbasa ni nabigtad. May batas na bawal tumanggi ng request. Willing liman mga kuya. Naglaing kagpalusot. Ha? May batas na idarumdakan. Ay. Liwingli ka no? Liwingli. Ti problema. Agbalin nga rod niya bakla, ti kaabay ka Mo pa yan. Pagdaksan ngamin kahit tawan na kita panapanan yun. Napanan nyo gamin. Da kayo nga. Co-singers. Manilin, Rosario Tumbaga. Alaam tanak mo tuyay. Huy, bawal lumabas ang bata ngayon. Ay, oo, bawal talaga yan. Angie Binaraw. Good morning mga idol. J. Count on Newman. Alpasan natin ko. Na po. Idol, barangay siya idol ko na. Bagay siya sa boses mo. God bless mga idol. Yung ano? Yun daw count on you. Ay, thank you po. Oo, bagay sa boses mo. Ma'am Vivian Avalos. Daddy Byron Concepcion. Agbuya kan alakay ko. Apo lakay da. Agbuya kay gaminin. Daddy. Daddy Byron. Daddy Byron. Ayan. Agbuya Byron di naksagsagi din. Tana sakit pailaing to'y lolo na yen. Ako rin ka man. Kakatakamutan na. Tilad da ka. Apay. Arami din tamutin nga kantan. O nga. Yung asawa ni Mama Bibian. Mati. Ni Ma'am Bibian. Abalos. Okay. Manipod-mat kini Marites Flores. Kung na, pwede po yung shish gun. Opo, mamaya po, kakantay ni Marvin. Yan. Agore ka. Agi si Dirax. Hindi pa, rabig nga request na dataw eh. Agi si Dirak man. Apay. Boy. Waya aman ti dalang ko. Tag si Dirak. Ananusam ka di. Idirabe pinaraparigat dak. Amuyo. Nagsakit ti karabo ko. Ngam kita met 90 viewers tadi dirabe ang surok. Wey. Iti ti barbaro nga Facebook live kita man dagi nga viewers. Aman. Ket ala, oray na rigata nak dirabi ket agyam-yaman nak. Ngem pangaasiyo ka di atahan di nga disisigantat ta. Apay matim kayat? Awan. Kunana ni Ma'am Bibian. Ay mayat man ay tanga kanta. Ala. Kuya kunana ituloy mo man kunana. Ay. Alam ma'am bayam. Tuno bigat kumpleton. Kanta mintuking ka paraking ka. Apo. Naman. Ay ito no Miyerkules gayam ka. Iso to ati oras ti programa mi. Ay nawaya ka? Way nawaya. Nawaya ka ton bigat? Nawaya. At tanto pagbalugak. Jay. Kumpay, apay secret. Hala ka. Manipod mo kini Joy Kabuya daw kunana. Ana. Ano ato yung pagbagam Joy? Jay man Jay banga request ko Manong Ray kunana. Anang radyo nga Ipukaw mo naman kini Marvin. Nalipatan na. Jay ano request ni Joy? Aray ko. Awanin. Makasursurundan. Amumit una atin eh. Amunan kas jay kay kayat ko nga Ilocano. Kantaan na. Jay. Thanks Manong Kuray. Di bale adda pamigsam agbasbasa dita. Ado nakan mo Manong haha. Kita ti ibaga makikam-kabi ka kini Marvin. Makitam lalim mo butachang ko.
Okay. Anya ako na, di request na kano. Diyak na mo Aji kano ka paborito na. Ang kord amo, tadi namit ngayon niya rin ang idikan niya. Teng teng terereng teng teng kunana. Anya di jay. Jam mo. Ibagaman man ang G-title na tamin na yun. Tika doon na nga paborito mo nga Jack. Nalipata ko. Kunana mat ni kita mata na pugsat manin. Nawanin. Ala, kasi gapungar ta na pugsat. Ganda mo mga silputa kan tayo man pala di tagapulot mo. Okay. Sagbay ako ti pa nagtultulit ti nga programa na pauluan. Ay, ni Ilocano. Ayan, dati manon na po ti may nga samiwen nga sagot na kada kayo kita daytoy nga numutibiyang nga organo na po ti kababay ko nga nagwapo nay. Ay, kung ako sa bali man tibagamon. Okay. Para kada kayo amin na po nga nag-request iti tagapulot. Ayan. Manipot pa lang na po dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kas natin dugunay. Dinggem o biyag ko, dinggem di baga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Dinggem to'y aso, iliw to'y pusok, nabayag lai din, adita naging nilin. Dinggem to'y kutob, kutob to'y pusok, aw-awagan na ka, dinggam ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payabay, tapnon maepepan, iliw kan senay. Iliwet ni karinyo ni, ayat di ganda mo. Inairot nga arakok, abuyugan ni asasog. Iliwet ni agad na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti apapros apapiras ti bukbukot. Iliwet ti areng-eng mang titilang tilapayag. Umaykan ubiyag ko mailiwang kunay ka. Ayan, manipod pa'y dito programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Mga idol, nag-request na man, ti Bukal-Bukal from Zamora, Alicia. Dinggem ubiyag ko, dinggem di baga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Dinggem to'y aso, iliw to'y pusok, nabayag lai din, adita naging milim. Dinggem to'y kutob, kutob to'y pusok, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepan, iliw ken senay. Iliwet ni karinyo ni, ayat di ganda mo. Inairot nga arakot, apuyugan ni asaso. Iliwet ti agad na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti apapros apapiras ti bukbukot. Iliwet ti areng-eng mang titileng tilapayag. Umaykan ubiyag ko mailiwa kunay ken ka. Iliwet ni karinyo ni, ayat di ganda mo. Tinairot nga arakok nga buyugan ni asaso. Iliwet ti agad na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti apapros apapiras ti bukbukot. Asabayan ti apapros apapiras ti bukbukot. Rayaw ni Ilocano.
Apo nagsudi nga balse. Anya una yun. Kanya launa nga panangiwanan sa West ni Ma'am Vivian de Jaya. Ay, sigurado. Kunana, Sir Ray, kantaang manjaya, Philippines history. Geography ko naman. Ikan na mo sa ribord Nay, sinaw. Susan. Apo. Ay, inikan na ni Daden. Siya saan? Wait. Ay. Ay, kadag requestin sa nga ribaw. Why? Bahala kayo. Joke lang ha, baka pay-peso. Ngaman ko tanggihan. Inrugrugim daytan. Okay. Iti sumaron na po nga great. Greetings. Adati ko na. Adati S S na. na. Elizabeth Pagaling, Aningat. Pa-request manding, exchange of heart. Paginanaan, kalpas naglaba. Una Wow. ni Ma'am Elizabeth. Kantaam damdama Dagiti sa amin na po nga aning pagaling family dito ni Rangay na Gilyan. Na Ayan. ibaga po nga panagsaad na kada kayo. Ken kasama iti aningat family dito na San Isidro, Kawayan City. Ayan. Na imbag mata po nga panagsaad na kada kayo. Manipod mat Next. kini Sherlyn Buyukan Dinamling. Naimbag nga bigatyo dita. Nice watching here. From Taguig City. Wow. Nag-subscribe na kon. Jai channel yo idi pay Teacher Sherlyn. Nagan ko jai YouTube. Mabalin nyo nga napanamon nga comment na pukaw dati comment to yun. Alaw. Okay. Alawan. Sakbaya po ti intay panagtultuloy nga gibasa iti comment. Ano po ko dagi comment. Di mo agpakitan. Data nadamaysan. Adan. Ayan. Sa pulak ading Sige Sige ko lang. Sige lang, sige lang. Okay. Sige lang. Nay napukaw di kuanan. Ading baganan. Taman agi. Ni Manilin Rosario Tumbaga. Paki-greet mo man Manong Ray. Dagiti anak ko nga nagbabangat ko na. Imalaanda. Imalaanda, siyempre ina. Ay. Kuna na ha ha ha. Ni Ben Ben kini Yan kuna na. Hello Ben Ben. Hello Hello, Yan. Yan. Ayan. Saan na yan? Okay. Agtuling kay lata. Wen. Ano makabales ka kiniinang yo? Kay Jedalan. Manilin. Kano ka umay? Manila yung talaga kasalang tiina. Wen. Agan anos ka. Wen. Tati agan anos. Kukuha na po Diyos. Kuka na po Diyos. Dadakkel tupay ti. Up! Masangwanan. Masangwanan. Anya nga masangwanan. Siyempre, di future na. Okay. Gusto di ko nam. Kuna naman ni Jaydan Imukling Valdez. Naimbag nga bigatyo amin. Nga padak nga agbuybuya. Ayan. Watching from Alinam, Kawayan City. Wow! Dagiti Kan kablaawak man ni best friend ko nga ni Gilinda Magayano Balamara. Nga padak nga agbuybuya. Idol request ko man. Jay kanta nga Basol ko kadi. Yan, Basol ko kadi. Thank you mga idol. Lulipaten kan kaun gantoy Gantoy puso. Ay. Rowena Gardoque Medina. Adupay saan saka ng idot ano to idot apay idot apay saan nga saka ng kanta ano yan? kita man naggulo mata pinag Apay ka sa kagulutin ka. Text mo, kabsat. baka text mo dyan anak mo atan kita okay Jack Mawatan. Ano Jack Mawatan. Ijay Tilod. ni Mama Vivian Abalos kunana naglaing ni Sir Ray pintas boses mo sir thank you madam Kita man. sa wakas sa damulan ng puri hi for the first time Susan Sir Ray matim liplipatan jay Philippine Historic abangak kunana sige no problem Apo. Rowena Gardoque Medina galing awanin na po ka manayin Napukawan. ayun nan di kwan nagpukaw di comment Rowena Gardoque Medina oray makaturturog na Jack makaturog ta programa yo kunana Apo na yan. yan Among ngamin dito, adatikan ka na kape. Kung So- naimas ngamin di paksi nga Bangkok. ay nagimas si kada dyan always watching po kunana Agya, pa-request Ilocano song man nga
mga kuya ko na para kadagiti Ilocano to'y Singapore ko na Joyce S. Kakayan. Alawan la. Agyaman ka mga kini Pastor Jimmy nga sponsor mo ti pan na may tayo. Sponsor ti Bangkok. Wag. Itam. Pastor- Inikkan na tayo. Wan, Ay, pinakan na kami, gayam. Wan. Di na man niya ramraman. Ruin. Nagpukaw te, jay comment ko. Atoy na lang, hehe. Salamat po. Kunana ni Sherlyn Buyukan Dinamling. Alawan. Hello! Ma'am Lianas Morales Ramos, happy watching. Tanta ka lang buya kabsat. Ag-comment ka mamut ala. Kana i-like, i-follow and like, share. Kana, Share, yan. yan. Yan ti Facebook page me. Kan ka Una na pa ay. Awanin. Okay. Iti pa nagtultuloy apot ti programa at di man napot ng may mga ipakayabkab kada kayo tinasamit nga sa miweng ni Ading Marvin. Dito'y lang programa mi nga napauluan. Rayaw Ni Ilocano. Dahil tingnan natin Ayan. na po kanta ka na pa uluan. Exchange of Heart. Para Ayan. natin ay. So, amin niya nag-request iti Exchange of Heart. Iti Exchange of Heart. Kang na ni Madam Beth Pagaling Aningat. Basta nag-request. Ang nag-request Elizabeth na si Pagaling. Ay, Pagaling Aningat. Dahil tingnan natin na po request yung Exchange of Hearts. Ala ka makang-ungot ni Joy. Ate, kano kanta na nga Ilocano? Yung title naman One-sided love. Rayaw ni Ilocano. And I took the rough when I hear the ground. But you enjoy and I will have life. Hello, Sir Rudy Corpus. Understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, I never wish a lonely heart I knew. It's not your fault like you used to play the fool. One day may come when you'll be in my shoes, and then your heart would break and you'll feel just like I do. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, when the time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance. And then you remember my love warm and tender. Too late for a second chance. Dito'y bailang Rayaw ni Ilocano. Yan, kablawak man yun ni Sir Rudy Corpus. Mga madama itang agbuy-buya kadata. Sir Lodi. Yan. We had an exchange of hearts, and then you know why I fell apart. You feel the pain when the memory starts.
alas 10:42 kakabsat. Nagpapati oras. May magure ka manong Ray. Yan. Kasama ng Ray niya. Yeah. Agbibuhay ka tatani idol ko nga Rudy Corpo. Ay, dangarod so nani kunana nga ditoy ka, kunana nga ditoy. Hello, musta kayo dito gagayem? Mayak man kumanta. Alaway. From Arahakop Ilocos Rudy Corpus kunana. Sir, anytime umay ka. One. Oy, pakaidayawan mi. Launay. Launay no. Launay Makaapang ka dito ayan mi. Well, Nanumo nga nanumo, programa mi. mm. Ayan. Kinagure ka. Aha. Siyak gayam sir, DJ agri request iti bulilising iti king kang ako Oh, kita Medley. daga. Wen, di bulilising. Data kamin nga bulilising anya. Mhm. Nagpintas nga tugtog. Ubingak pa idi. Nung Mm. nagpintas nga medley data. Nga balse. Wen. Kat sapay ko man Sir Rudy tamapat gaman dati nga kid daw ko. Ayan. Idol ka lang nung unay. Ayan. So dahil tinagkanta ka talaga ti original iti naglemes ti ara. Ni Sir Rudy. Yes. Yan. Kaduan ti Tres Marias idi. Oh, Cartridge kita. pa lang datay pagbugaw tata ti taltalo na yun. Tayo nugayam kit na ito ngayon pagbanti ti taltalo na tayo ngayon pagbugaw ti salsalapingaw. Salsal lapingaw. Tayo ikaw prrrr. Kunana. Wan. Allah ka. Cartridge pala idi. Hindi ko nagbaling nga CD. Hindi ko nagbalin nga USB. Diyan ka muna niya pagbalinan ito sumarunon. Ngayon, nagpinta si boses ni Sir Rudy Corpus. Apo. Actually, dangar ti idol ko nga kanta na. Anya. Nga kaya't kuman nga isagot dahil nga kanta para kanya na mo lang. Kinkuha na mo lang. Idol ko dahil nga kanta na. Ay, di kayo masawan sa gutam misuna. One, two. Sakbay dagiti greeting. One, sakbay dagiti greeting sa maihatanak man tapos Okay, sakbay nga ro dapo ti panagtultuli ti panagibasa tayo iti greetings at ti man nga ro dapo nga pan mangipakayab-kab manen ni ading Marvin nga isagot na kanot tay kalaingan ken kalatakan nga kumakanta ken kumokompose iti Ilocos Norte. Ilocos Norte ba? Ilocos Sur. Diyan mo. Ilocos Norte. Okay. Nga iti programa da ka apo Arakop kun salsaluyot. Ayan. Ni So awan sa Bali no din ni Mr. Rudy Corpus. Ayan. Ading Amon di nga kanta na idikit ko nya. Urek lang nagibit. Apo niyan. Api kami tagibit ka. Un ata kuna na ngamin kay kaya't kukumakin ka nga ipudno. Kuna na. Nala ka. Ha? Napanay. Si kaakanayon ti arapaap ko. Ala. Ket di kanton mapukaw diti lagi ko. Kuna na. Ha, kuna na di kanta. So nga apo talagang linaglagip ko da nga kanta. Ket nga ro da na ikanta ti panawan. Gundaway nga dati ni Sara Rudy Corpus diti tata si Bayta diti programang napauluan Rayaw ni Ilocano. Ilocos Norte. Ilocos Norte, ayan. Kaya datang nga dito yung programa nga Rayaw ni Ilocano. Kaya't kuman nga ro dapo nga bilang panagyaman ko kanya dito nga kanta. Ayan. Nagbuyamit kanya ta. Kaya't kuman nga ro nga isagod kanya dito eh. Slack lang na birthday. Sika man, baka nakainom ka. Naimas kami di bangko. Okay. Kunana ni Sir Rudy Corpus, apaw daytan ayaw kunana no. Yan. Alang rod para kanya Sir Rudy mga kasi kalaing parang kantak Okay. Dinggam man manong Reyno nya mo kitam ti dinggam nga na laing ay arami din nga judges. Sige agi nga to akto duwa. Dinggam nga na laing di mensahe ti kanta. Di mensahe. No makulding naman daytan maturog nga pusom. Sige man nga rod. Alang rod, gagayim kin kakabsat para man dati nga kanta kini Sir Rudy Corpus. Dito yung pailang programa mi na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Sa dinuman ayan mo biyag ko Apo, kumulding isiga. kaya't kukuman ken ka ngay pudno siga ka na yun
arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka na'y puno siga ka na yun arapaap ko Rayaw ni Ilocano. mapukaw dito'y lagip ko agulabas manti adu adawe ikariken ka asika sikalae di ka masursuro di ako alipatin uray pay at daak to ijay tanin. Okay, kasalukuyan kayo pa lang nga po agdingding nga gitiya programa na pauluan Rayaw ni Ilocano. Diyan sa makauli. Dahil tagayam, di kung kunang makakulting nga talaga tumudok pa iti puso. Sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka na'y puno sika ka na yun di arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko aglabas manti adu adawe ikariken kan asika sikalae di ka masursuro biyag ko alipatin uray pay at daak to ijay tanin uray pay at daak to ijay tanin Rayaw ni Ilocano. Yan, dahil tangar dapat isa na tanga napauluan si ka
Ngayon kami sagot kini Sir Rudy Corpus ken para ka meten kada kayo amin na po nga nagdingeg ken nagbuya. Ken sapay ko mapunta nagustuhan niyo. Ama, nagustuhan na talaga ta. Kunana. Kunana dito ni Sir Rudy Corpus. Ala, sige, tiraam daytan. Mapanain, kunana. Yahoo! Sana ko na. Wan kasla among tatay medyo madilalaga man jeri na kon. Among gabi no meaningful kanyak ti kanta, medyo makasangit ha. Apo. Sa totoo lang. Madikman amo na apay. Narungaab mo lat ako man. Dandan eh. Kunana ni Ma'am Vivian Abalos. Wow, naglamuyot nga boses mo, Marvin. Idol na talaga kita. Thank you, madam. Ayan, nagado nga palakpak musika, 20. Feli Gamas Gonzales. Sir, pakibati nga po ang mga family Gamas po sa... family Gamas po, thank you po. Taga saan po sila? Ewan ko po. Kunana ni Sir Rudy Corpus, aramidan naman minus 1 tay ata, kunana lang, kasta ata lang, kunana, nga style, ata, ikang kanto kwartam, kunana. Kaya't ko ta style mo, kunana sika. Una yan. Agkita tanto, kunana, iti mata sa mata, kunana. Sa kanto angutin sa ilong, sa ilong. Angutin na kantulatan, Mang Rudy. Ilong to ilong. Ilong to ilong. Alwadam lang may dikit ta mouth to mouth. Bakag tang to Sir Rudy. Well. Hanga malapsot delikadon. Manipod mo't kini Madam Grace Faustino Vicente. Pa-shout out kuya, watching from Baguio City. Ayan. Nagita po Faustino family dito naman ay Baguio City. Naimbaga po nga panagsaad na kada kayo, nagpudot dito Pilipinas. Ay. Isabela gaya. Isabela. Apay taga ano kaya? Taga Planet Earth. Okay. Sika nagapwa. Dito'y lang. Alteya Lagmay Allog. Happy watching. Yan. Okay, Tisomar na po. Greetings kini Madam Vivian. Yan. Golden Voice, 24 carats, Mabalin Isalda Jay, Cebuana, kunana. Apo na yan. Apo. Kahit mo tayo saldada kon? Basta awan. Kahit mo tayo saldada kon? Awan mo la piano Jay. Anda ka mo la pagkinabangan no ko. Agsol solo ka no kwan. Okay, ada bisita tayo. Ala. At kaya pa may nagkalungan. Ni Pastor Jimmy Dagtarwar. Dagtarwaran. Bueno, oray na kano nga batiem. Ay, ayan. Kabkablawak man nga ro diti matang ni Pastor Jimmy. Nagimas tay. Bangkok na. Bangkok na. Oh, kung kunam lang data ta naudi ka. Pa-request na din kuya, Margarita. Agore ka man apay ka sa pastor. Nung da kami ti umay jay, pinapaitan lang kin adobo nga manok ti paspasangom. Langam. Kaya mga sawi siyak mo pagtiltil mo na. Tatay si ka pinagtiltil mo ko. Tatay siya mo pagtil mo na. Agkakatay ako, mabisina ko. Kita nung balas sumut Okay, kuna agasa maya, dingam ta istorya. Nan lang si katag istorya. Anya. Agasa maya na pang kami jay. Exclusive birthday na gaya. May di kaano ajing aldaw. Aya. Nakiktutak. Sanja, ti pamerienda. Hangagbayag, agangutin tayo adobo nga manok kada chili oil na. Tapos, bagtang kinaltutan. Hamait, maragragsakan ako na, idikuan. Si Mang Pitpit sa kardero nga pinapaitan na. Wine. Gayang birthday na. Ano no? Kablawak man ti belated happy birthday ni Pastor Jimmy di May 1 ba? Ay, hindi. April 1 sa DJ. April 1. Datang arutsunan niya. Buy-buya ka nyata. Hello, Pastor. Bakit mo pagsaritaan dito? Kumablaw ka man, Pastor. Ayan. Madam Pastor, kumablaw ka. Damdama ka no? Ang pinaka-ready. Ang pinaka-ready. Okay, mapantay mo tayo ng arudahan na aputig. Greetings! Manipod kini Grace. Nalpasatan. Si Postino. Wen, pa-request na din kuya Margarita. Ay, Margarita. Sabi ni Papa. Nangkel ko nga saldi. Mati ka mo kanta nata. Nga alias. Lianas Morales Ramos. Itilaksid ti kasaad mo. Pisikalingem ti parabor ni Apo ken kaading. San Apolos matukod. God thank you po. Talaga. Thank you po. Nagapukin ni Lianas Morales. Ana pa Ape pagsasarunon dak. Talaga sulitin dak. Kuna ni Arwin Martinez Madriaga. Makapalagip ading Marvin. Makapabiit nga talaga makapaibit nga talaga. Lalo na adayo. At
It is, dayuak ti sidong ni Dungok. Allah. Kasta ti kaaliwatag ti panagpampanunot ni Sir Rudy Corpus. Ayan. Brian Baggang Jacinto. Biggang gayam. Beggan. Beggang Jacinto. Bildat man boss. Apo. Magustuak panang kantam boss. Kunana. One boss. Nagkapumot kini Susan, ti greetings na apo Sir Ray, kantaem man kantaemon ako nana. Ana di kantae. Geography. Ayong gam te Philippine Geography na. Namu nalipatam sa? Nalipatak ajay. Mark Anthony Castillo, si Siwit man sir. Sige, pagsasarunan yawn. Gunggunam. Okay. Sakbay man napang yung tagtultuloy at timan may sa nga bilang ay sagot ka tayo nating Marvin. Correct. Sakmanin. Anya Si Kapay lang. Anya. Si Siwit nga. Ay, di Philippine Geography. Agor kata sa pulag. No, nakikikan na dati nga Philippine Geographic. Kita mo na nag-sponsor ni Kasinsin Susan ti Sangribo kanyatan. Ayun ay gaya. Di programa. Napauluan. Ray Aw ni Ilocano. Ayun. Napanamon Philippine Geographic parang kan ata ni kababain kini kwa Madam Susan. Madam Susan. Philippine Geography. Ako bla ka pa lang takwa. Ngam dati kadwak apo kitahan nga iso ti Yoyoy Villame. Tabaka nabuhay ang patay ko na ito. Mohamed. Ngam idol ni Manong Ray ni the late Yoyoy Villame. Villame? Villame lang kaya sa balimit di bagbagakon ni Sir Willie mo di bagbagakon. Malaglagay ko naman di tutok twin na. Nagmayat anya. Kat sapay ko mata makasalita ito amin ni Jai. At mga bakta di 10,000 pesos. Ngayon di front row. Apo. Nag-advertise nagsamo tayo Manong Ray. Ala, katagiti so amin nga dapo nga agbuy-buya. Good morning. Kada kayo amin, good evening and good afternoon. Kaya sabay kumapo dagiti new viewers may di da kami kumapo nga liplipatan apo nga buyain iti tunggal ag-show kami dito programa mi nga napauluan. Ray Aw ni Ilocano kaya sabay kumamit apo i-follow, like, and share na kayo may tinapod dito yung Facebook page me. Kaya dito YouTube account mi apo. I-search lang apo ti Marvin Agnewo na Ray Aw ni Ilocano. Then, ayan. don't forget to To remember me. Ay. Kanta day dyan. Okay. Manipod pa kini Yoyoy Villame at tuyan apo tay kanta nga Philippine Geography nga kantaan tinumutibiyang nga pasakalyan tay kadok nga man nakibiyang. Aray ko, naibagam man. Sorry. Amam ka day bagbagam day ta maragragsakan na. Apay. Ngamin agpakatawa ka ti taong dumamasakit anak man. Pinapintas ko lang takan tamon. Ay sige garo, papintasong pay. Alam mo, naklo ni Klatan. Aklo na. Naisawang mo. Okay. Para request ni Madam Susan. Madam Susan. Sumala ka nga rin, Madam, ti Dippa. Dippa. Kaya kasama tin dito taga Baguio City. Sumala kayo mo tin apo ti Philippine Geography. Dahil nga rin kakapsat. Pilipinas, the great history. According to our geography, Manila is the capital city. Duncan Point from the other country. Metro Manila, Quezon City. Caloocan, Pasay, Makati. Marikina, Pasig, Zapote. Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Sapari. Ilocos Sur, Ilocos Norte. Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and
Then we have 3 island more. Mindoro, Marinduque, Romblon. Then down to Visayan shore. Famous of fish, sugar, coconut and corn. Ay, Cebu, Mactan, Mandawi. Ay, Bohol sa Marleyte. Ay, Iloilo, Capisaklan, Antique. Palawan, Negros, Bacolod. City Hor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao. Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Ay, Philippines has a great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Ayan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil tapo tayo kanta nga Philippine Geography. Nga kinanta ni Boss Ray Lagmay. Nga request ni Ma'am Susan. Agne. Aha, mapantay man na po iti greetings. Yes. Tapos iti kasta. Di tayo apo mangliwat, tadi dakot makaunget, tadi kailang ngiwat ang ngiwat, kunadan to kada tulay. Ayan. Kada tao kunak kuma. Agoray ta medyo nakate. Okay. Datuyan na po iti request. Aha. Gina A. Ibonya. Okay, good morning Maring Yay. 25 Abalos. Ay, di may sa kagrupo da po. Tinasingpot mit lang kinaan sa kagrupo. Wen. Damang Bibian. Good morning, Madam Gina. Yan. Ma'am Bibian, i-comment po man dyan na ganiti grupo tayo dito. Yan. Madam Vivian, mention mo dati grupo yo ta. Grupo tayo. Grupo tayo. Sumali ta mo tan Well, tapno iti kasta intay may basa. May basa. May waragawa. Ito'y programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Yan. Clarissa Danila Bulan. Oy! Ayan, nireplyan na ni Ibon Yep. Kuna naman. Anak ko na. Good morning, Mami. Kuna na. Apo. Mami Gina, welcome. Ay. Hello, Mami Gina, welcome. Mami. Yan. Hangka makimam Mami, bakit lakayang kan? Aray ko. Aray ko. Mano pala tawin ko? Mano tawin mo? 3 years old. Ay, talo lang Arnaldo titita nagabutan. Apay ko nam. Apay. Agaang sigak pa lang. Kay si Isbom. Wine. Manipod kini Manuel Bacani nga atay sponsor tayo mo lang. Oh. Anak ko na say. Urig na urig Sir Ray, ganas talaga Sir Ray, Sir boses mo Sir Ray kunana. Sir Emmanuel, kaslamot lang iti kay original data iti BGS Sounds and Lights. Light, yan. Nga masarakan tayo apo ti BGS Sounds and Lights. Jay San Mateo tumawi ni Isabela. Ayan. Lukacho apo napintas nalaka ken napintas ken nalaka nga serbisyo. Nalaka lang na po nga katungtong dagiti akin ko apo iti BGS Sounds and Lights. Ayan. Masarakan iti San Mateo tumuwi ni Isabela. Manipod mo't kinilianas Moranes Ramos. Yan. Agkidimak man. Ken agmulagat kasla agpikit iso latta kabsat. Yoyoy nga yoyoy talaga. Pati buksit. Kabsat. Tumal na ka na mamatyo ang basit ijay. Oh na yan. Madinsamat kabsat. Abaya. Teruon na may. Natamaan di muging. Manipod kiniya. Gina ay Ibonya Yip. Yes. Hello, DJ Klang. Kung naan, nireplyan na ni DJ Klang. Ayan. Siyempre, si Tati Bridge over on Facebook. Kung naman ni Madam Vivian Abalos. Ay, dati gayam ti grupo da. Saranay. Nagpukaw man na yun. Nagpukaw. Pakisurat mo man di ba da? Saranay. Awang pa ijay. Ape, nagpukaw it.
Nya, may ano ka sa pulang ka. Kayam tay nananam. Taytok mama pinal ka. Nakitak tao. Ay! Nakitak tao. Ay! Napay awan. Awan na po ka. Okay, sakbay apot hindi pinag... Adan. Saranay. Ni awan man napukaw dati yun. Dati sursurat na. Okay. Taytok. Ibasa mi damdama madama. Susan, thank you sir. Butchikik payman garod sir. Last daytan. Agtal na aknukwan. Tatapay lang rugya magtalnan na. Tapay ya. Butchikik ka numanin. Kong kwaila. Madi. Sige, kong kwaila. Bochiki. Madi kabisado ajay. Ik. Kuana. Bobo chechang. Kuana. Good morning po. Watching dito USA, Florida. Oh. From Kathleen Mainard here. Kablaawak man amin nga Lagutan family dita La Union. Lalo kadagitay anak ko Ken Audrey. Agura ka, kasla barbaro nga viewer ta dita? Barbaron sa. Ni anya na gana, ma'am? Mel Duldulaad. Agura ka, ma'am? Ay, ma'am. Anya na gana? Di taga Florida. Si Maynard. Caitlin. Ma'am, paki-message mo ulit ginagan mo ta medyo Yung original, ma'am. Yung original, ma'am, mga nagan mo ta medyo maguluhan kami dito yung message. Nagan mo ita. Yan. Diyan man original mga nagan da. Ngam, ureno kas jay. Kabkablawan da ka, ma'am, di na yung bag na panagsaad na dita na Florida, USA. Yan. Kan kastamo nga kablaawan miya po tiya. Saranay Worldwide Bilag Tilima. Ayun. Ayan. Saranay Worldwide Bilag Tilima. Yan. Tika mo na idadawluan dito ni Ma'am Vivian. Jakam mo. Ma'am Vivian. Ano yung kaya ni Ma'am Vivian yan? Hungarod. Basta tayo mokit Ma'am Tweet. Ma'am B 25. Kung ano niya di jay. V25. Ano yan? Nalipata ko 25 Abalos. What? Ma'am B, 25 Abalos. Kaya nakasamit ni Mami Gina. Maki-mami kami with time. Well. Manipot kini Ani, si Tomas. Good morning po. Good morning to you, sir. Yes, Ay, ma'am. Watching from Itchag, Isabela, kunana. Dagiti amin na po nga taga Itchag, Isabela, na imbaga po nga panagbubuyayo dito ang awang labas na. Kunana naman nandito, oy. Niya nagganas edinggen ta kanta sabayan ta napintas nga tukar ni pianista naragsakak adungeg agpaawid naggapo trabaho maliliwanak kunana ni Seminar Caitlin. Yan. Si Mayna. Kunamot ni Ma'am Vivian, Saranay Worldwide Organization, sir. Yeah. Pakikablaaw. Sir, di kitay agkakapintas nga director mi. Ni Maring Jo Ramos. Ay, ni Ma'am Jo Ramos. Ma'am Jo. Ejek boy dire. It is Switzerland. Yes. Ni Maring Gina Albonia, kunana. Ti Hong Kong. Yan, hello Ma'am Gina. Mami Gina, hello. Yan. Ni Maring Marge Cardenas. Yan. Chong, kunana. Hello Ma'am Cardenas. Naimbag nga pa nagbuybuya. Ti Malaysia. From Malaysia. From Malaysia. Ni Maring Annabel Wandanis. Ay Wandasan. Kunana. Tolentino Hall, kunana, iti USA. Yan, hello Ma'am Annabel, dito na USA. Gan ni Maring Jose Bagain Chen, ti Taiwan. Yan. Ma'am Josie, hello po from the Taiwan. Taiwan with love. Yan, Taiwan with love. Manipod mo't kini Helen Malishugol. Good morning mga kuya, watching from Kuwait. Pa-request man tay kanta nga Only for You. Kunana. Ay, mga mga kantaan ni Kuya Marvin. Salamat. God bless. Well, naman, naglaing nga talaga ni Marvin. So naman kanta. Kaya kakantay na dyan katagad may isa. Okay. Manipod mo't kini Mel Dalawidaw. If I sing you a love song, gayam Sir Ray. Ading Marvin. Kunana. Request na. Awan mo't nga dapat nagkatag kanta. Wait.
Ay, ni Ma'am Kathleen Lagutan Maynard. Dito na Florida, USA. Yan. Kung sapay ko Ma'am Kathleen agbalin ka kumamit apong partes dito nga programa. Yan. Han na kami Ma'am Kathleen nga liblipatan nga i-follow, like, and share dito yung Facebook me. Kan kasamit iti YouTube account me. I-search mo lang nga po ti Marvin Agne or Ray Au ni Ilocano. Then don't forget to subscribe. Manipod kinikim ako. Pa-shout out man mga idol. Yes. Watching again in Taiwan. Kunana. Okay. Seminar Kathleen. Kathleen Lagutan. What? Minrad mga sir ko na nagayam. Oh. Ay, so nagayam. Mingran? Kathleen. Maynard. Okay. Next. Joyce S. Kakayan. Nagwapo kan manong. Uy! Pumaludit ka man. Ay nakanta man DJ Kuya Marvin. Awan mo, di bang kanto talaga, Jai? So nga pasensya kayo pala nga po. Jinky Pilahyo Kalaw. Oh. Naimbag ngal daw mga sir. Makapariing dagitakan tayo. Hehe, God bless. Pa-shout out man nga rod sir ni Papak nga no Robert Pilahyo. Nga madama, mo't lang nga agdingdingag. Hehe. Pa-request man sir Jai. My love will see you through. Apo. Ay, sakto. My love will see you through. Thank you sir, kunana. Kantaan nga no ni Marvin. Dandama. Okay. Ipilit ka dagiti request da. Iti maudi pong Greetings. ni Ma'am Vivian. Ah. Insan Freda Abalos, Nipis umaykan agbuya ditoy. Madikma sagot tawag mo insan ta busy agbuya ditoy. Rayaw ni Ilocano. Hehehe ko nala kayo. Nakabasol kayon. Thank you Madam Vivian. Yes, Ganda kiti parte si grupo yung grupo tayo nga Saranay. Worldwide. Bileg Tilima. Ayan. Okay. Happy watching Manilin Rosario Tumbaga. Ayan. Dati nagagat unay nga admin ta. Uy, hintay nagagat nga admin ta. Agora ka nga rod. Kantain ta at dati nakapilang request tayo dito ha. Pakikita man. Ay, gold digger ka no. Manan. Atay manan. Kasla nagreklamo ka, Jai. Agkat katawak nga ron. Aguray ka ta kita di kwa. Ang gagapurado. Kung mablaaw ka pa ilang. Tinesting ko lang. Napanamon aya. Tiro. Dan? I-practice kun sa? I-practice mon. Gold digger. Pasensya akin na po ta medyo nabayag. Atikin niya gamin na po kit live. Medyo hangan lipak. Libong ko na na. Live kami atikin niya po so nga medyo adabasit gapings na. Ayan. Okay. Alawang nga rada, gagayamin king kakapsat. Parang nga din request ni admin Manilin na Rosario Tumbaga. Tikanta ka na pauluhan. Gold digger, manibot pa lang dito programa tayo. Rayaw ni Ilocano. Passport di sa atin lipas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nagkagtrabaho jay Amerika, aduntot dolyar ko. Nagabrodak o darling ko, tapno maited ko ticket daw mo. Milyon-milyon, akantidad din nakin regalo. At tuyak nga nagbalik bayan, tapnon umay kan sarong karan. Asawayan ka kuman, ngam siyak magdantay tinalikodam. Mas daawak man tao galim, tadamit din sa balim. Nagiting patawid ko isupayan, tinagidulim. Rayaw ni Ilocano.
Passport visa tinlipas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho jay Amerika, duntot dolyar ko. Nagabrodak o darling ko, tapno maited ko ticket daw mo. Milyon-milyon, ang kantidad din nakin regalo. At tuyak nga nagbalik bayan, tapnon umaykan sarong karan. Asawain ka kumangyam, siyak medan tayo tinalikodam. Mas daawak man tao galim, dadamit din sa balim. Nagiting patawid ko isupayan, di nagidulin. Aray. Ay, sayang day di balay loti kut sising-sing aritos kwentas genrilo. Day di bakya sapatos bikini bra cutics genay bro. Wen biag ko. Day di make up lipstick pagkulot pagpukis pagikuko. Sayang. Sayang day di short pantalong t-shirt duster sotana bestida ken medyas ngented ko. Day di paglutuan pagrikado ken katulong at wapulo. When bag ko, sayang day di television Betamax refrigerator, washing machine, electric fan, air condition ken radyo. Day di pay kaldero banga kaserola paryo ken aklo. At dapay kutsara, tinidor, abrilata imo ko, buneng pag-asa timba kente palanggana biyag ko. Nakakaskasang timpaay mo biyag ko. Di mo man lapin ang panunot. Di mo man lapin ang panunot ti sakripisyo ko. Inikan kami ti husto. Talaga ken kompleto. Wen biyag ko. Tatapay katre. Ikamen. Pinggan pagtugawan lamisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pentel, pen na pagsurat mo. Maumakon. Mauma ako naman yung baka dapat paitid at tumapahingented ko. Ribeng na lang. Ribeng na lang tapos no mga talaga nga sikakit man ang ikulbo. Di mo man lang malagip. Nga pati day di sabon. Shampoo. Pagkabot di gili-gili. Pag-ingat, pagsipilyo, winutot brass, tapno lang may tartar, tangipan mo. Talaga si ka. Talaga si ka kat gold digger ka. Di ka pa ilag kulipagpag. Insukat na kidinta, kinamanaw, kinamalas. Di ka pa ilag baling nga paltat. Bulbrag. Try ko, hindi dapat na pahabol na. Lupulo. Puro lak na Jack na katagari. Isang oras nga napapaulimag kamot tayo. Kunak na uung tanak tatay. Oh, Manilin, data request mo na. Oray no, palpak. Ang palpak dajay apo. Talaga style ko lang nga mangkanta di gold digger. Tap na tikas ta. Maragsakan mo datay nang iplaka. Winokin original. Nga isawan sa bali na dun eh. Butchiki de la Cruz. Ayan. Isuna apo ti akin original song dayta. Okay, kunana ditoy. Mapantay ti kwan. Ti greetings. Sa tanto gibasa ti sponsor. Si Maynard Kathleen. Tayman count on you sir. Request ko kantaan ni Sir Marvin please. Orayok nabayagnak please. Ay nabayagnak nga audience Sir Marvin di Paula Daka RRTK. God bless po sa programa nyo. Yes, ma'am. Yun. Idida kami pala tinti rapok. Yung tatamam, adan ma'am iti sarili tayo gobyerno. Yan. Programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dati nga programa tayo ma'am kit ubing pay. Ubing pay. Pay ngipon na. May kapat pa lang aldaw na dati tata. Manipod mo kini admin Clarissa Danila Bulan. Bet Manilin Rosario Tumbaga umay ka kunana. Ijay? Papanan nyo.
Agi kuyog ka, ay madigaya maya. Hanta sumursurot. Pay ko na. Apay. Awan programa no ka na. Agong dagitay viewers tan. Isupay. Tess Villano. Ni ape nga panyar aramidim nga cellphone. Ape. Villano. Tess Villano. Tess. Ay, datay mansion ti bale na dito sa San Antonio. Nagmayat manong kunana. Ni Manang Marites. Ay suna ajay. Wan, datay ngay adabale na dienti kwa abay ti basketball court nga kwa. Saan nga datay barbaro ajay may isa. Tay dakkel nga balay. Ay, tay dakkel nga balay. Kasla Palacio. Kasla Palacio. Ada aircon na si CR ajay? Ada. Ada. Napay na pangkan? Wan, Mom. timakyak idi kinaglamiis. Ala. Manipod mat kini Joy Kabuya daw. Perfect manong ko. Kuta. Nakalalaing ka talaga. Makapaikat banog ko na na. Kunak nun niya ti maikat. Thank you, ating Joy Kabuya daw. Habang bumibayag mo talaga pintas ka lalalo. Apo na yan. Ngayon, madya ko na natatay. Kuna na eh. Para bangon tupay lang at ako. Nanyan sungba mo? Nagatidog nga. Manipod mat kini Manilin Rosario Tumbaga. Oh. Kuya, makaungot ka. Hehehe, kuna na. Naglaing oray la makapautot. Ay, napatog tay. Ana ilutok nga gulay ko na na. Nakabaso lakpay. Anya data nga gulay. Agpadigo kayo mut Agpadigo ka mo ading Manilin. Manilin. Padigo ka mo na niya data si Dam. What? Tap na tikas tagat. Anya nakapila ka request? Isisiwit. Ada. Oh, si Siwit. Amo. Amo na nga. Ala. Hangkaunay nga ko tata. Hangkaunay na gulgulangan tata. Amudamot talaga. Amud. Amudamot nga nabannog ako. Ay, kasyay. Kut, sika, hayahay. Galing! Kuna na ni Joyce S. Kakayan. Makapalagto, Sir Ray. Naibagam aminin. Isangit mo pa yun. Makapatakit eh. Kumatawa. Samot si kamot. Hanggang tumaktaki ma'am bumangsit ka doon kadidahan. Margaritan tupay ka na oh. Nakaw. Ah? Ano yan? Exchange of heart na yun. Nalpasin. Ayan, nalpasin talagaan. Agkwata pa lang. Adi si Siwit mo Santo Margarita. Siwit pa lang. Okay. Okay, sakbay apong agtultuloy di programa tayo na pauluan. Rayaw ni Lucano. Yan. Manipod kini Tess Villano. 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 Grabe ka mo ading Marbinta. Mansion muten saan mut Nana. Talaga sika. Kuya Marvin, pakikantam jay, gapo iti Facebook. Apo. Si kanikwan, Lea Dansala, ay ni Norlin Domingo. Okay, dito yan apo tay kanta nga si Siwit, nga request yo apo. Isagot ko man data kini manang ko nga Marites. O di siya mang kanta. Hana, tay sagot ko lang. Di mo sa kayat, nagbalik nga sponsor ta. Ay, man. Oo, kita. Okay. Isagot ko man dito nga sonata kini manang Marites Villano, ta sumala man dito na Kuwait. Ayan. Sa dita Kuwait data kait. Alawan. Tayo nga din na po ni kanta ka na pauluan. Si Siwit. Nakaring. Apay nagadong abilit. Nakaring dan. Ton dinugmaan on ka ay ayama intarog tama at sisiwit on nata
sisiwit ko no lumawaat burburon ko sumurag no gumanyo tasakon dinampamo ni Ilocano. Happy watching, Emmanuel Bacani. Ayan. The BGS Sounds and Lights. Manipot. Namasarakan dyan, San Mateo, Tumawini, Isabela. Ayan. Isalak man pa itisisiwit ko na ni Ma'am Vivian Abalos. Rayaw ni Ilocano. Happy watching, Tonyang. Kung binisita, ikaw di subod na. Nangitlog si Dua, maam-amaan siya. No iyon yung maam-am mo, mampakada kayo. Tapno maukuman nyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no lumawak burburon ko sumurag no gumanyo tasakon dinampamo sisiwit ko o sisiwit ko no lumawak burburon ko sumurag no gumanyo tasakon dinampamo tasakon dinampamo. Kaya nga tapos yung kanta ka na Pauluan, Sisiwit, manipod pa dito yung programa tayo na Pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Ayan. Palataw, Sounds and Lights. Ayan. Happy watching, sir. Ayan. Nagsardeng. Awan na po ti greetings dito eh. Abay. Diyan mo di bangir nga linya. Check mo. Check. Ni Manang Bibian ka naman eh. Ni Mang Bibian. Oo, data nagore ka. Nakiwar. Nakiwar. Ayan, adudat to yun. Anak ko na. Sige. Basa ka. Manipod kini Joy, is kakayan. Yes. Sumalataman kuya ko na sino kasalam siya kumangkantaak mo. Marigatang ka na kwa? Uy, marigatan ano ka. Hala. Freda Abalos, Nipis. Ayan. Is watching na. Good morning mga idol. Pa-request Yes. man, ti may isa nga. Saniwong. Saniweng. Saniwong ko na naman. Apay Saniwong. Ajay Kid daw, watching from Mauritius, South Africa. Wow! Wow. Dito po. Taga South Africa. Apay makadandanong kayo nakadadayo. Wan. Gawit kayon. Okay, ma'am. Thank you. Ayan. Then, new viewers sa niya. Ayun, new Yan, viewers. Ma'am Froda. Froda. Freda. Ma'am Freda. Abalos. Abalos. Nipis. Nipis. Alam, Ma'am Freda, Abalos, Nipis, gapong arta new viewers. Da kasi sapay kumata,
I-follow na kami, like and share na kami mo tinabot dito ti Facebook. Yan. Page me, kaya na kastamot nga i-subscribe na kami tin ti YouTube account me. Search mo lang ma'am, J. Ray Auni Lucano tin ti YouTube, then don't forget to subscribe. Ayan. Kasama ti ko na ni manang ni Ma'am Vivian Abalos. Ala. Siguro kasinsindaya. Wan. Winog kabsat. Baka kanakanda ni Jerome Abalos. Kunana Sir Marvin kan Yes, Sir ma'am. Ray. Nawisin kayo og tugtog ijay Pangasinan manurich yung ay. Para iti kasar ni kasinsin ko kunana. Desisyon na i-message yun na po ni Marvin Agni. Tapos ti kasta may bagana apo. Hoy, tay ikuyog minto dagiti tibuo nga grupo ti kwa. Rayaw. Rayaw yan. Na may agtukar dita. Good morning in San Fred. Ay, gagkasinsinda. Oh. In San Freda, Abalos Napis. Ayan. Agkasinsinda gaya. Good morning, manang ko, Joe Ramos. Okay. Hello, Ma'am Jo Ramos. Ayan. Kumusta? Good morning. Good morning, Tita Jo. Kunani Clarissa Danila Bulan. Ayun. Ayan. Hi, Tita Jo. Maki-anti ka, Mike? Apay, mapal ka? Kaya bagak mo ta. Hello, Nanting. Nanting, di ka na kang magrigrigatain. Okay. Okay. Bayat tapot, hindi pa nagpatuloy ti programa tayo na pauluan na. Rayaw ni Ilocano. Yes. At timanan na po, may isang isagot na ating Marvin na kantaan na. Agure ka. Liniputan nakmanay. Kaapay man ay. Dimit ibaga na niya kantaan. Ay, Margarita. Ayan. Kasla si Kansat akin pyesa. Oh, di Faustino family. Request na gawin kanyang dadya, guys. Sikak kumantatan niya bibiyang kutanga. Aray ko. Alakit din. Pagbigyan man nida. Ipakita man ti kaduan nga kayang nga kantain tim. Han lang nga Ilocano ti paglalay nga manong ko nga ray. Sige man. Oh man. Sige man. Pikpikan nakpay. Kaslangay kawitan nga panglaban. Wine. Kasla Texas. Ipakita mo kadakwada nga han lang nga Ilocano ti pag-expertam. Yan, sige. Kaya met ti kumanta ti Espanyol. Sige. Sige, tiro. Kaya? Sige. Hasta kahit ti kagat ko. Dudurugan. Ti oras sa'yo na po. Alas 11:35. Yan. Kaawatan ng asawa na po, 15 minutos pa. Madia. 25 kaya. 25 minutos sa po, sakbay ti pinag-log out. Iti sakbay apo nga malpas si part 1. Tadamit part 2 tayo no, alas 2 ti malam. Alas 4. Alas 4, ayan. Okay. Dagiti mahilig apo nga sumalay ti Margarita. Yan. Maestro, music. Apo, kasla kumudatan. Alang araw, dito ka na po ti kanta na pauluan, Margarita. Nga isagot ka dati ni Manong Ray Lagmay. Dinggan tayo, di ba nagkakanta ng Espanyol? Tanayanak dito ng Espanyol. Yes. Sumala po ti mayat, awag lumalaok. Margarita, Margarita, oh, me subas tan arriba, que las hojas en el árbol lo doran toda la vida. From the distance I can see you, as you sit there by your window, I can see you truly blue eyes, shining like Chalito Lindo. Ay, qué lástima, y me da de ver a Margarita que llorando extra. Ay, qué lástima, y me da de ver a Margarita que llorando extra. Rayaw ni Ilocano.
despacito, if we'll dancing despacito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres Shadow Sheme, chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see Pudi Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see Mother living Gita crying over me. Apo! Una yan. Una yan nga, warek lang na banog. Nang maki-makinilya. Makabanog kayo na to. Makabanog data nga. Margarita. Margarita. Bilibak kanya mo. Apay, mate. Nagpintas ti panangal alam, nay. Kasla tunay yan. Kasla 24 karats. Nga ko na ni Manang Bibian Abalos yan. Tayo nagagat na 50 kinaanos nga sponsor tayo. Uso pa eh. Pa-shoutout man dito barangay Tukal. Kunana ni Johnny Ohastro. Ohastro. Ayan. Taga anya nga ili dito apo. Anya nga ili apo. Dito barangay Tukal. Wen, pakibagayo man apo. Joe Ramos, good morning ading ko. Yes. B25 Abalos. Yes. Ayan. Johnny Ohastro, pa-shoutout dito barangay Tukal. Anang road nga barangay dito. Anya nga iling ay apo. Next. Manipod kini Ma'am Bibian Abalos. Bilib ako sa patak ng ramay mo. Pindot ng nota, Sir Marvin. Naglay nga talagang makinilya data, ma'am. Kung ang arog kanya na nga buludot, di ima na. Ano pa nang tugtog. Kung na magkanyak buludin na kanumot, timatak. Diyos ko, hanan ko na kan ano sa latatihan ko ang magurganan ko na. May kawa ka? May kawa. Uy, napo, tada kami ugali nato eh. Panyaman na. Manirip. Manipod mat kini Madam Corazon Basubas Akad. Pa-shout out man apo jay anak ko nga nakapasa ti board exam, Attorney Apo. Clarice Akad. Wow. Ala. Congratulations Attorney Clarice Akad. Sabay ko matanong may kasunto ni Manong Regis si kanto abogado na. Ape kaslamong mamay kakso ah. Uman. Amon ti pa kay kaswam. Anya. At ang rugalim. Aha. Manirip. Nay. Sorry. Idaram da kanto ti marmarwam. Marmarwam ko. Kunak lang. Kunami lang apo. Ay na po. Hangag pay so di dyan. Nagsingpwet ni Manong Kungore. Manipod mat kini pari John Makalinaw. Oh. Mga idol. Banatan nyo man, Jay. Missing you. Apo. Apaw niyan. Inyo detan. Apay parigatan daksamot at taa. Tiyempong ita. Pero may pamayaan ni Sir Ray ko na ni Manuel Bacani. Ungaro. Thank you, sir. Aha. Kasla tayo original. Ana? Original. Alanghanan mo ito pinangibagam. Ay, ilalatak ko. Ilalatak mo. Kasla genuine. Yan. Original. Nga ba, hangamit apong iso ti original. Tamag ka na yan kay Espanyol. Ayan. Manipod mo't kini Madam Tess Villano. Yan. Ading in Manong, kablaawak man, dagiti anak ko. Marjorie Balacano. Oh. Jomar Balacano and Jackie. Balakano. Jackie Kinama mo, lang. dagiti doang apo ko mo, amanang ko. Yan, Napulin well. kini Chloe. Ayan. Ha, kung ano naman ang Bibian Abalos. Talaga si kaading... Nelly Ballesteros. Solano Nueva Vizcaya. Kunana, Apo. Jay. Ay, agure ka. Ada malagi po dito na yung Solano ni Vizcaya. Nya. Taga dito kit Solano ni Ma'am Gloria, ni Ma'am Rinya. Renya Nobsa. Nobsa. Ma'am Rinya Nobsa. Dito na yung Kuripang. Aji, nagbalin nga sponsor mo ititi RRTK. Wa producer ko idi ni Ayan. nag-recording artista yo. Wen, Ni Ma'am Gloria. Wen, di nag-recording tayo. Nga nag-launching tayo dyan balada Ma'am Gloria. Ma'am Gloria. Ayan. Allah, kahit kumusta nga ta ni ading ko nga Pernalisa. Ano pilyadonan? Jack Amon. Mura siya. Ading Pernalisa, ading Lisa, paramdam ka man. Pinikat Remelin Burnos. Ah, Idol, banatan nyo man mo, Jaya. Damo nga ragsak.
Apo. Tama iliwak man dagijay. Aban bandel. Na? Agban bandel. Tabako idol ko na na. Oy. Damo nga ayat ka no. Damo ayan. Okay. Okay. Ti sumarno nga rodapo. Nga may mangiparang kada kayo. Ni Ading Marvin. At ang sabi request si Jai, kita man manore. Ana? Apo. Ay, wong gayam, atay my love will see you through pay gayam. Di talaga kanya kata? Kanya matalaga data. Sige ro, iparang na kaon. At tuya na po tay kakaiso ng organistak. Apay kahit naksama nga sukatan na rin. Awan sa bali nga dati side ko. Kas makita yo. Iso na po. Okay. At yung mananapo to, may sagot kada kayo na Ading Marvin. May isa nga kantang nga pinamagatan. My love will see you through. Dito ipailang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ananoy, singo na. Sabay ka mga dyan tinutugtugin. Isopay. So nga kastala unay tikwa. Una naman tayo. When times get rough, Dagitamang nga mo boses. just fall apart. When sometimes you feel that you Awan pa po iti agkanta ti isang kadagsan ti krus. Sa bagay kaya ni Ading Marvin. hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what you do. I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is strong, and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart. For my love will see you through. My love will see you through. When you reach for your stars, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill, my love will always be with you in everything you do, and every step you'll make, in every road you'll take. Don't be afraid to follow your dreams, for my love will see you through.
napakso yan. Napakso yan. Ayan. Dahil na po tayo ay kanta nga, My love will see you through. Manipod kini Nelly Ballesteros. Sa Nueva Vizcaya po. Ay, oo pala. Tapos na pala yan. Yes. Ramilin Burnos. Idol, banatan nyo man matjay. Ay, huni yan, dalpasin natin. Basen. Nard Ganuelas. Oh. Ganuelas. Uncle, ag-request nak mamayot. Ano di kanakan? Ti, sang kadagsan ti cross. Kuna na. Awan da di kanakan. Nagganas mo ading kumarbin. Dahita my love will see you through. Why? Ajay man pa I do wanna talk about it. Eight. Ading ko. Malmalpas nak aglaban. Bareng maka tayab nakditan. Hehe, kuna na. Sindo yan. Kuna man no nasapa ka. Uy. Sa balit yagsapa na ato. Isa di ko na nga. Parbangon to palang dataktan ko na ganyan sumba mo. Nard Ganuelas. Uncle, kablawam man da kita. Ganuelas family dita. Bulinaw. Aurora. Pangasinan. Ay, Pangasinan. Dagiti Ganuelas family dita Pangasinan. Naimbag nga oras yun dita. Wen. Kan naimbag nga panagsaad na mo Wen. tinapo. Yan. Manipod mat kini pakita kan, comment. Nagpukaw ka. Uy. Fred. Ano? Fred? Fred Abalos Nieves. Barbaro atang nga viewers sa'yo. Oo, nagbati ka no kanya Tolotelya. Ayan, manipod Ma'am Freda. kini Freda Abalos Nepis. Nieves. Sir Marvin, pakikantaman ajay. I Know by Tom Jones. Pakibatim na pakibatim ti barangay Aluling ken barangay na matukan. Pa-shout out pala sa asawa ko sa Baguio. Yani Pakpako. Pakpako. Ayan, Yani Pakpako. Hello, Sir Yani. Naimbaga po nga pa nagbuibuyam dito ni Baguio City. Baguio City. Ayan. Sapay ka ba makapang kami dito kini Manong Ray? Marikayat, nalamiis. Allergy ka tikas, Day? Aan. Ano nga rod? Malaminak no ko. Okay, dahil tayo mananapot may isang sunatang. Isagot ka na kayo ni Ading Marvin. Napauluan, I know. Napauluan. Jack mo. I know. Amok. Wala na. Padasik man na po nga kantaan yung Jack Amo. I'm not sure na ganyan doon mga lyrics na. Manipod pa dito'y programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Ruel Jan Uhastro. Greetings from Guam Uhastro family. Ayan. Dahil nga rin, tayo request yo. Request ni Ma'am Freda dito. Request yo, Ma'am Freda. Pagbigyan ka ma'am, ura Jack Amo lyrics nan. Padpadasik latan. Amo patpadasin, aramidem. Alawon. Sige. Dahil nga rin din po di kanta ni Tom Jones na I know. Amok. Dapat na batbati ka sa nga 10 minutos, kalpasan apo iti alas 11. I know what it means to be lost in the dark. I know what it means to be tossed in the storm. I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for peace, but you cold my heart and you told my heart to forget the doubt and fear.
took out my heart, and you told my heart to forget the dark and fears. And now that I know the joy of your love, my head is high, I cannot face the sky. I know you didn't it's here alone. I know for you I could die for you. I will leave. I know. Okay, I know. I know, malipot pa dito programa tayo na pauluan. Aray, aw, Ni Ilocano. Kunana ni Ma'am Freda Abalos Napis. Wow, idol, ang galing. Maraming salamat. Po, God bless sa inyong lahat watching from South Korea. Yan, South Korean. South Korea. Mm. Kunama ni Ma'am Bibian Abalos. Mm. Clap, 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 Sir Marvin. Ah, yes, Naglaing ka kumanta. Thank you, ma'am. Apay kasta ka nga cellphone. Abay. Naglaing ka kumanta, naglamuyot boses mo. Apo. Gifted child ka Child. talaga. Apo. Hampay nga, gifted lolo ate na. South Africa ni Ma'am nga Ma'am Preda. Preda ti South Africa. Ni Ma'am Bibian Abalos. Taga Diyan ka mo. Switzerland. Switzerland, ayan. Ang malipatan ka dito tayo number 1 unay nga sponsor tayo. Ayan. Kunada mo dito ay kuna naman ni Ma'am Bibian, magaling po boses ni insan ko. Kuna na. Sino? Freda Abalos Napis. Uy. Kayang-kaya na ay ta ay no nga kantain paborito na ay ta nga kanta ko na na. Ay Ma'am po. Freda, may karod kumanta. Agawid kan ko na. Gawid ka na may katuyan to may kakumanta. Yan. Okay, kuna na pa ay. Aha. Awanin. Ay, Kuna na lalaki ay ta Freda Abalos Napis, sir. So, sir. ay, sumod lang. Freda Gamin eh. Fred ang amin. Okay, thank you, Fredo. Ma'am, Sir Fred, ha? Ayan, Sir Freda. Abalos Napis. Alawa. Joke me lang dagi jay ma'am, sir hangka mapikpikon kanyami. Tati obrami dito agpakpakatawa. Mangparagsak kada kayo. Mangparagsak kada kayo, mangriing kada katarik na yung nakaturog. Why? Ken ko mama, kuha gabin ma'am, Fred agamin iso nga ma'am ko namin, Wen. damo mi ma'am talaga. Wen. Yung no kay kahit mo ti maawagan ti ma'am, no problem. Yung sir, Sir Preda. Yan. Ayan. Happy watching, ma'am. Yan. Clarissa Danila Bulan. Manan! Kanay, ang pagbabalik. panay lang pukpukaw mo, dating admin tayo. Ay, supay Tess Villano, naglaing ka nga talaga ading ko. God bless you, both of Thank you, you. manang. Kitsapay ko matapawitan na kami tumanyor ti pang palaing mga kape dito eh. Ayan. Datay man kape nga kasla abono ti kagordona. Anyamot tayo. Okay, dapat na batbati apong 4 nga minutos kalpasan. Iti alas 11. Ayan. May sapi nga rog apong samiweng. Oh. Dahita nga may isang samiweng kat isumot din apo. Iti income pagpakataan. Iti dahito nga programa na pauluan. Ray Au ni Ilocano. Ayan. Kunana ni Ma'am Bibian, nagpahabol. Joker mo't lang ay takasinsin ko. Sir, kaya no worries. Thank you, madam. Thank you po. Ayan. Nards Ganuelas, Uncle Adajay kanta nga. Tuy pusok nga na ikalang ko na At ang harod apong awan mang kanta. Nagpintas nga min tay boses ni Manong. Magibturken ladaan. Baling ka pala babae. Ay! Ay! Kunana ni Rinen. Rinen Idigpio. Oh.
Pirmi man nga makapaliliwa kayo man kada kami. Balasiw taaw kakabsat pirmi makaparagsak rik na boses yu ading kanseray. Apo. Agyaman kami sir wenno ma'am Apo. Rinen Idigpio. Apo na yun. Alagbasa ka nga ti requad data isaganak man dyan kantain tanga. Okay, happy watching ulit manan. DJ Klang, Bulan. Ayan. Watching from Hong Kong, Kabsat. Ayun, taga Hong Kong gayam ni Madam, ani Kabsat. Rinen Idigpio. Ayan. Anay sagana mon? Agor ka, Adi maudi nga bilang tayo. Sige, basa ka lang tatesting lang ati gamit. Ay, ati may gamitin ta. Kan makawagan na po dagiti papadami nga singer dita. Nadawayayo apo mabalin nyo apo iti umay Agdrapay. ragsak, makipagdanggay. Ay, agore ka manong Ray. Aha. Pakibasa mo pa dagiti sponsors tagayam pag pagsagsagaan ta. Ay, ewan. Ayan na Dagiti naayat dagiti. nga sponsors ta. Dagiti na ayat apo. Nga tumulong kan dagitin tupay mayat apo nga tumulong. Kin dati timulong ngayon. Kan dagiti timulungan. Wan. Ayan. Basaan tan. Wan. Isuda Emmanuel Bacani. Ayan, yadan ti sound system. One ni the BGS Sounds and Lights. System. Na masarakan na po Jason Mateo. Tumuwi ni Isabela. Kini Manilin Tumbaga. Yan. Ayan. Kini DJ Klang Bulan. Palataw Lights and Sounds. Ayan. Dagita apo. Masarakan ni Jason masarakan Jemo News West Rojas Isabela. Ayan. Vivian Abalos Simon. From Switzerland. Ayan. Mr. Marvin Toribio. And Mrs. Mayan Toribio. Ayan. California? Oh, from California. Ayan. Kan kastama tapo kablawa man ti grupo. Da Madam Vivian Abalos. Sana Saranay Worldwide. Bilag ti 5. Okay. Ayan. Hankay to lang alimliman Madam isalida kaminton. Makapag-director kan tumutay. Uy. Di pa kit imbati nak dito. Ha kunana. Ni Tess Villano. Villano. Una ading ko ngem una yun ta nagurdo nga kapin. Si kamo gamin. Naimas nga rin jay. Kunana Ma'am Vivian Nabalos. Aganad kayo dita mga sir idol. God bless you both. Thank you sa mga magagandang kanta. Apay nagpukaw-pukaw kamot no kano basa. Magagandang kanta mga sir uray napuypuyatak nga nagbuy-buya manipod alas 3 ti parbangon dito Switzerland. Ala, kang alas 6. Okay, madam, magyamang kami unay mo ti anos mo madam nga nangururay ti panaglukat iti daytoy programa mi anano mo. Tadda kayo latta nga mamanang mi wenno. Ading mi nga mangsubsubaybay iti daytoy nga programa mi anano mo. Programa na pauluan. Sapay la kuma, tadi kay maumuma nga mang tartarabaya kanayon. Alawan, kita tingnan din abuti maudi nga bilang mi nga isagot mi kada kayo amin. Aguray ka pay. Ay, dapay. Oh, manipod mat kini Freda Abalos Napis, nagan mi nga dua ay taser kunana. Freda Abalos Napis. Kini bakit ko, salamat Sir Marvin, ang galing mo talaga. Chup mwa. Love you kunana. I love you too, sir. Joke lang, awan ajay. Ay, awan. Awan di chup na. Awan pa jay, I love you na. Aya. Okay, kunapay ni Ma'am Vivian Nabalos. Thank you, sir. Kunana. Nelly Ballesteros. Yes. Isagot ko kadagiti Kailya. tono tiba. Waye wore Isabela. Hangan awatan. Aurora Isabela. Aurora Isabela. Yan. Okay, pagsisinaam to, madam. Madik nga makot. Agdidik ka, Dan. Okay. Dito na po timaudi nga bilang. Dito pa lang programa tayo na pauluan. Ray aw ni Ilocano. Yan. Yan kasama tapo nga sagot mi nga bilang kadagiti so amin nga adadita na balasiw tao. Ganiti grupo da Ma'am Vivian. Ma'am Vivian Saranay Worldwide Bilag Tilima. Ayan. Dahil nga rin na po ti sonata para kada kay amin. Napauluan balasiw tao. Ayan. Agore ka. Stop pulting. Aray ka.
Nagmanin. Napanan. Kuna ni Madam Elizabeth. Yes. Pagaling aningat. Mabalin ka di ading timapan. Agpasyar dita. Takayat da ka man buyaan ti live. Kuna na. Mabalin na ta po. Basta mabalin na. dawit yo. Kan patanan tayo matapo jigas ito numalam ni Sir Rodela Reyes. Ayan. Ang may ito'y malang kas kadwami apong agbasa iti request. Ay, Tanungan okay. may pamanugman ni Manong Kuray takakaasyak unay. Apaw, thank you. Damula asim. Okay. Dito na po, timaudi nga bilang, nga isagot mi kada kayo, nga kantaan na ading Marvin, nga dinggan nyo, sakbay ting kampanagpakada iti daytoy a programa. Agsubli kami mananapon, tuno oras talas 2, nga ginggana iti alas 4 ti malam. Alawan. Ayan. O da nagpahabol man please pakibasa ko na. Pagrit man sir agitoy kaduak nga nagraep sir dita kami ditoy sirok ti kayo agyaman sir. Nagraep? Nagraep da kano. Andiyan tinrape yun. Diyan ka mo. Okay. Kumantak nga Roday. Kumantakan. Dito yun na po. Timaudi nga sunata nga kantayan na ading Marvin. Kinamagatan. Balasi taaw. Balasiw tao. Manipod pa dito. Programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Gam sigurado ka nga kantakon. Kantakan. Pakandot numagsaw kan tumanin mo Hanay. kunin taon. Anayin. Sigurado. Well, alright, the greetings. Wait, nalangaro din para kada kay amin kakausat. Para kada gidi ato yung tipat patay na. Atay mo record mo ata. One. Ayat ko agsingsingpet ka. Composed by Charlie Corpus. Madayo dita din na. Song by Marvin Agne. Di munto kuma baybayan tayan agta dungdung web ilalaem kas panagayat kuken ka mapanakon balasiw taaw iti unig lima tawin agsubli ak tumanen agan anus ka kumabiyag ko amanguray kaniyak apagbiit laeng akanito mapanakon balasiw taaw iti unig lima atawin agsubli ak tumanen agan anus ka kumabiyag ko amanguray kaniyak apagbiit laeng akanito Rayaw ni Ilocano. yan dati man na po nga kanta kita isang sagot kumit lang kadagiti apo taga Duminit Kawain City Isabela Tauren dalay taong tawag ka na kaya kanta ini Ayan. Beta nga kanta apo kad in-record na iti. Yes. Tempo pay lang iti RRTK. yes Naging producer mi apo ni Dan Langgaman. soundtrack Yan. nasakit man kumatinakem ko ngem parame laeng kada kayo iipapanaw ko ang sasainek tuy puso nagrigat umadayo agpakada kun ayat ko mapanakon balasiw taaw iti unig lima atawin agsubli ak tumanen agan anus ka kumabiyag ko
apagbiit laeng ang kanito mapanakon balasiw taaw iti uneg lima atawin agsubli ak tumanen agan anus na umabiyag ko amanguray kaniyak apagbiit laeng akanito Rayaw ni Ilocano. Alawen, kakabsat kita, di tangaro din napunti nagpatinggan, di part 1, hindi dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kasabay kumapot, agi kita tayo tumandandanda, ma'am. Danggay na kami 20 las. Dito doon nga oras, manipod alas 2. Malam ngayon alas 4. Iti malam. Dito pala yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kasangaro din. Bye-bye. Good night.